Nah, pertanyaan batu tentang urung-urung yang ditenak-tenak ulama ataupun dicaci-caci ulama. Yang kebiasaan kan hidup bapak dan kiban. Jadi urang tenak ulama ni itu. Di wateh hana itu wateh tenak sama dengan hana keramat. Hampir awalnya kadang-kadang pada dasarnya katanya. Iji ke perkara urang tenak ulama hana gebiro ini dunia menawa juji. Abu Lahab getenak Nabi 20 kuat jam. Tetapi Abu Lahab hana pernahnya Nabi. Tapi hana pernah Abu Lahabnya irod, hana pernah kriket. Pakon. Ya, karena si kafir apabila jitenak ulama atau jitenak Nabi nyan hana gebiro kawanyan pakon awanyan lurung Allah. Lurung Allah munyo lurung kan bagi pusana lu. Hang gebi cina dunia di akhirat gebi. Urang kafir, urang munafik nyan hang gebiro ina dunia. Di akhirat ini tiga karena begah ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunianya penjara bagi mukmin, penaikkan surga bagi kafir. Kafir surga apa yang piro? Tapi kitanya urang iman jikun dah ulama. Laju binasa. Yang kengkeng kelama yang binasa kau urang iman. Yang kerja urang munafik, urang kafir. Apabila dicaci kepada saudara, kepada orang alim atau kepada ulama, nyan hang gebirun ini dunia. Mana kairut Abu Lahab, kairut Abu Jahal, kairut Abdullah Bebai, tapi hana irut mesti rawab. Hang gebirunnya tinggal di akhirat gebir tiga. Mulai watai mati pun gak gebir, saya tidak. Ya, tetapi yang katanya iman, caci kepada ulamanya itu. Lurung Allah Ta'ala. Lurung hana itu. Kan bermakna yang hana keramat. Kan keramat je kan jika ada kun. Keramat jika ada kun. Kau makna keramat urung mulia, kemuliaan. Ya. Kemuliaan pada Allah. Ya, nya makna keramat. Karena polisi kaji urung no. Jadi suatu Kan ada kun itu yang keramat kau. Mana keramat kemuliaan. Cuma ladung gebi bagi orang mukmin yang caci pada sirah orang alim yang gebi tu. Tapi punya orang munafik yang gebi. Cuma yang caci ulama je ni macam munafik. Karena gebi ro Indonesia je gebi urip akhirat ni. Tiga pe orang munafik yang gebi. Ni menang galakan. Ni nak hai dekat aja dulu. Tapi sama sekali yang putih-putih caci ulamanya walaupun memang namanya kata Islam yang walaupun dalam ingkar. Munafik tanda munafik le. Yang pertama wate taput jaya dikhianat. Yang kedua wate imi janji jubah janji. Yang kele tanda munafik yang punya terpercaya dikhianat. Punya terjanji jubah janji. Wate perhabah le sulit asai perhabah nai mutunya munafik. Jino lagi contoh bukti fitnah lagi jino jikun kelama kan jikun kelama nya enggak tahan hanai juga yang munafik yang kunnya kata-kata dusta itu kata yang memfitnahkan ya munafik dengan kafir lebih parah munafik bahaya memang banduannya ji neraka tetapi lebih parah munafik karena ahli munafiknya ji jika tumpu mandung perbuatan Islam tapi batin ji tetap kafir. Perkara hati binasa aja. Iji mana bi ada semayang secara ibu ibadat ji ibu kuat tetapi ibadat secara malas yang munafik. Bahkan li Abdullah bin Ubay nya kan ada be katnya enggak semayang Nabi. Abdullah bin Ubay ada be semayang Nabi. Kalau sama cerita masalah ini. Yang kejadian tentang perkara bunuh orang yang
yang caci kepada ulama hana gebi irut kan bermakna ulamanya hana keramat. Pakiban sih kurang munafik dengan orang kafir apabila caci kepada ulamanya hang gebi irut sih dunia. Yang gebi irut Indonesia orang iman. Karena li Abu Lahab dengan Abu Jahal, Abu Abdullah bin Ubay dan le perte munafik lain bermacam cara jijilanya Nabi. Nabi kan Habibullah lah. Tapi hana gebi binasa, ada wanyan ini itunya hana binasa, tapi orang kerat tak binasa. Yang kecil yang enam tu yang golongan caci ulama yang hana irut yang kau orang iman, punya irutnya orang iman. Ambil awak kata tanda. Yang kemudian mereka jawapan benar tidak juga. Hal itu golongan masa. Yang kemudian ya. Yang tanya mana bagat hat jauh je. Cepat je. Pak dah cucu nyata dah baca jauh je. Mulut mata kan. Lagi masa akhlak masa dino. Puan lagi goreng dino hana akhlak. Kan hana akhlak murid ya. Muridnya tak akhlak. Jika menurut murid akhlak mana lu beda je. Saya film Mekah. Tak saya film Mekah. Tu murid ada murid berarti hana ada mengenal ulah 100% ya. Yang akhlak goreng beli-beli weh 100% kan. Yang murid nak goreng lebih tak. Yang akhlak menang undang-undang. Haji nak kaji toh katanya melega teman. Baik tak bala. Kena adab. Detak lega payah bala. Alhamdulillah. Yang menang kaji.